Selamu aleyküm denbaş. Guhdarên delal, guhdarên azîz, gelê xuşk û bira. Dersa me îro navê Kurdistanê çi wextê peyder bûye, çi wextê hatiye navkirin, kê lê navdaniye. Dixwazin levzê Kurdistanê ji tarîxa kevna berê da kê lê daniye, dixwazin ya behsa wî bikin. Ji guhê xwe baş bin nekê Kurdistan çiqa pîroz e, çiqa şîrîn e, çiqa delal e, çiqa ciwan e. Wataya Kurdistanê bi mana erdê Kurdan, xaka Kurdan, cî û warê Kurdan e. Çawa ku tête gotin Pakistan, Arabistan, Afganistan, Hindistan, Türkistan, Beluçistan, Kazakistan, Ermenistan û hinekî din jî ne hewceyê ku em bîne ziman evane besin. Ev navê Kurdistanê di dewra Îslamê de hatiye navkirin û hatiye zanîn. Lê hinek dîrokvan dibêjin Selçukiyan di qirnê çardehê mîladî de ku heta niha dibe 625 sal ev navê Kurdistanê danîne û heye. Belê dîroka kevna berê de heta niha ev nav rind û baş nehatiye kivşkirin ji ber ku nav û nîşan cî war tevlî hebûne. Lewra cihê ku Kurd lê rawestiyane û têda rûniştine ne bi navekî tenê hatiye navkirin, belkî bi çend navan hatiye navkirin. Bi qasî serok û eşîr û komelan û bi navê qebîla Xurt û Serdest hatiye navkirin. Lewra dewleta Midya bi navê Kurdistanê nehatiye avakirin, digotin dewleta Midya. Dewleta Zend Kerîmxanê Zend bi navê Zend dewletî hatiye navkirin. Dewleta Badê Kurê Dostlik bi navê Dostkî, dewleta Dostkî hatiye navkirin. Dewleta Mîtanya ku eva Metînayê bi navê Mîtanya hatiye navkirin. Loma tevlî hebûne û ne kifşebûye heta niha. Lê di dewra Îslamê da ji Peyxemberê Mevir da Kurdistan hatiye navkirin. Lê nedûre ku yek bi navê yekî Kurd be û hukm di vî welatî da kiribe û Kurdistan bi navê xwe hatibe navkirin. Dibêjin Kurd û Îran her du kurî Îranin. Lewra Îran cih û warê Nebiyê torunê Hezretî Nuh aleyhissalatu vesselam. Yani Kurd kurê İran e, İran kurê Aşûr e, Aşûr kurê Sam e, Sam kurê Hezretî Nuh peygamber e aleyhissalatu vesselam. Selamê Xwedê lê bin. Yani lewra Kurd û İran her du kurê kêne yani Kurd û Faris kurê İran'in. Belê. Malum e Cenab-ı ve guhdarvaniye devleta Ali Osman jî devleta Osmanî İmparatorluğu ji welatê Kurdara gotiye Kurdistan û bavê Tirka Mistû jî ewî gotiye Kurdistan, Ewliya Çelebî gotiye Kurdistan, çiqa însanê mezin ji Tirka rabûne navê welatê me danîne Kurdistan, însanê Ereb ku mezin rabûne navê danîne Kurdistan, lê mixabin sed mixabin ku hinek heta îro jî gelek cara da merû newêrî bi gota Kurdistan, heta hinek Kurdê me nezan Xwedê teala wan hidayet bike ji Kurdistana Iraqê ra dibêjin Quzey Iraq. Nikarin bêjin Kurdistan, devê wan Kurdistanê nagere, Kurdistana alişin ya hinî levzê Kurdistanê bibin. Kurdistan gelek ciwan e, gelek xweş e. Nokta mühim ev e kesê ku ji Kurdistanê aciz be, ji levzê Kurdistanê. Kurdistan. û ji kelîma Kurdistanê aciz be naxwaze bi Kurdî biaxive ya ji Kurdiya xwe şermê dike ya zimanê xwe biçûk bibîne, bi taybetî ji vî levzê Kurdistanê ku Kurdistan jê aciz be, bira ji baweriya xwe yani ji îmana xwe tirse. Lewra em Kurd milletekî qedîmî kevin in. Kurdistan ji neh herfan hatiye holê. Çiqa cindî ye, çiqa şîrîn e, çiqa delal e, çiqa ciwan e. Kurdistan. Rastî ne wisa gelek xweş e. Çiqa xelkê ji Kurdistanê aciz in û ji van sohbetê ku em çê dikin ji wan jî aciz bin, bira hemû gorî serê Kurdistanê bin. Melayê Cezerî ku sala 1481 ku wefat kiriye ew jî behsa Kurdistanê kiriye. Feqî Teyra Rıza Xuda lê be û Melayê Cezerî bi hev re jiyan e ewan jî behsa Kurdistanê kiriye. Melayê Batê xwe Melûda Kurdî kevin ku sala 1417 heta 1491 da jiyaye ew jî behsa Kurdistanê kiriye. Şeh Ehmedê Xanê ku sala 1651 jiyaye ew jî behsa Kurdistanê kiriye. Her wiha Elî Herîrî û gelek alimê navdar û gelek ulemayê din jî behsa levzê Kurdistanê kirine. Guhdarên delal. Em Kurdin. Xwedê me Kurd aniye dunyayê. Em bi kurdîtiya xwe jî qaîlin, em pê razî in. Welatê me xaka me navê Kurdistan e, jê şermê nekin. Welatê Guney Doğûyê ku bi Tirkî dibêjin, yani ji
جمرة شيء بقرة وحطات شاب كردستان باكو ده حطات شيء حكاري جولا ميرجي و جالي قبلة دا جماردين بقرة حطاني أرمنستاني أبيا ولاتي كردستاني ولاتي كردستانية هي بدارم كو سؤالك ود حق كردستان ده هبه بريكا تلفوني ونكارن لما بقرن ومن قالك جاراجي نمر أخذ سر تلفوني ومش كسيجي شر نكريه جبركو اس كردم ومش كسيجي نتر سيامه من نمر خشانية مقوتي أرقى سؤالي وهبن بيجن ليه مخابن بيامي نباش بونا من رينكن قالي برادران أرقى مجمع آدزنش كردستاني آدزن بيامي نرند كو جواك بير حساس دبي بي عاجز دبن و بي نرحد دبن جمرة رينكن نمرة من هي وكان جمرة تلفون بكن وندرد خوش مرة بيجن ام ديسا جيشتن دماهية برنامج آخر ونهمو بمن بخير وخشي ونهمو امانت خدا بن هي بیدار مش خدای مزن و زانا دست خواه درشت کن بر آسیمانا با و بجم یا ربی کردستان کا سربخو آزاب کی نصیب ما کرده ام جی وکی ملت بره وک ملت کو آنا هر کس ای 2 میلیون بوجی دولت وان ہے یا ربی تمجیب کردستان کا سربخو آزاد کی لکی نصیب ما و تخیانت جی نابینا کرده درخی تحبا مجی دلی کرده خی چکی گلک جی آنا ای کل مقدایی که تبخوجی از چند حبات زانم كل ما قدري كش من عاجز دبن برا اس خبر نادم اتشتي نباش نابجم اتشتي نوساجي نابجم اشبر كتابة دبجم حسكن تشتكي جداية حسكن تشتكي غريبة ام براي هبن ام جاب حسكن بنا تيك توك كذا بحزارة تشتي نباش درت كم مروك الحقي كسيدا تشتكي نباش يازين كريه دلي وارجع جمن حسكة شو بيامي خو بشينين و بارفكن وبعجبين ارجعون حزناكن ريكا تلفونا من ابي ازوا تلفونا جورت بيجن خبر قلتن نباش نبيجن جمرة تلفون كنا مدرده هبدو حالكن 0532 333 29 بخاطر من الخير وخشيره